Ufakazi wesibili wombuso ecaleni lokubulawa kwakaSenzo Meyiwa uragele phambili namhlanje wathula ufakazi obuchayisanako obungafaniko nobuthulwe ngufakazi wokthoma uSergeant Musiya malungana nokufika kwabo endaweni yesehlakalo. Phambilini uMusiya watshela ikhotho bona wafika sekunobrigadier Johan Ndlovu ngasekhe phasini endaweni yesehlakalo. Basho nguye omkhomisa konke endaweni yesehlakalo. Kodwa umthethwa namhlanje uthi hayi indaba enjalo akayazi yena. Ngombana uMusiya nguye owafika kokthoma ngaphambi kwakaNdlovu. Hayi thina kwafika uMusiya kithi brigadier Ndlovu walandela uMusiya. Angazi ukuthi wayekuthatha phi yena wafika qala. Indaba nasenjalo Igcwetha lomsolwa wesihlanu Zandile Mshololo uthi akazwisisi ukuthi kungebangalani kwathunyelwa amapholisa amatsha anganalemuko lokwenza umsebenzi. UMshololo urage ngokuthi Mthethwa nabalingani bakhe babhalelwe ukwenza umsebenzi wabo. And this case has been poorly investigated because it was attended by inexperienced police officers first time and incompetent police officers. Batsho Mthethwa wathi indawo yesehlakalo nomnabangamaziko. Wathi ubhuti kaMakhumalo wathi yena akazulu ukuthi ufoneliwe nje ukuthi akeze azogada labasaphuthuma esibhedlela. Mthethwa uqedelele namhlanje ufakazi bakhe. Ngomvulo kulindeleke omunye ofakazi obekakhona ngobusuku kwabulawa ngabo uSenzo Meyiwa.